Nshimire ubufatanye bw'akarere ka Nyagatare. Nitwa Harerimana Jean Paul, n'ubuyobozi bw'umurenge wa Rwimiyaga, akagari ka Cyamunyana, umudugudu wa Kagati ya mbere. Nakoze urugendo rungana n'ibirometero bigera muri 20 kugira ngo nze kureba uyu mupira wa Sunrise ndetse n'ikipe yacu ya Rwimiyaga. Gusa tubanza gushimira urwego rw'akarere rwatuzaniye gahunda ya Sunrise iwacu. Byatunejeje cyane kuba twongeye kubona ikipe yacu amaso ku maso. Mubyakira mute rero? Tubyakira neza cyane kuko tuba twishimiye yuko ubuyobozi bwacu bwo kidutekerezaho, tuboneraho no kuzajya dushyigikira ikipe yacu y'akarere. Ku bwawe ubona kuba ikipe ya Sunrise iza hano bifasha iki abaturage bo muri aka karere? Barushaho kugenda bayiyumvamo kandi barushaho no kugenda bayisangiza n'ababo. Ubona uyu mukino uramarira iki abantu batuye hano Rwimiyaga? Uyu mukino uragarura ibyishimo mu bantu cyane yuko tutari duherutse kubona ikipe yacu ya Sunrise. Twari tuyikumbuye ariko twishimiye cyane ko twongeye kuyibona. Sunrise ikina mu cyiciro cya kabiri. Ni iki mwabwiriye ekipe n'abafana n'iki muyitezeho? Dushingiye ku buntu tubona igenda yiyubaka cyane, igenda irokirita abakinnyi hirya no hino ndetse